puthai election nai lapen sarme phangcho long lepen bijar pachi dara lake alang tum kupi dong amat khane lake kapak tiplo sarmen phangcho along le bangke lake sarthe phangcho sarthe phangcho long le bangke hola bangke yem chechak lo je dake lake ni phai soksiang ni election ko sitame law and order ari denge itu karno ton mas consular denge si police requisition hello police banke nang pipedalo je election of claim mo election no border take ben claim po sita nona banke election na nang li bom lo po la election hot ke nitum banke lason election pinne banke nitum requisition na dunde po masi ada banke na dunde da la benitum karno ton mas consul banke tokelo ada police force apa SP ban lu pialo jadi tumpan dah sarthi phangcho long le election je phan tumpan requisition apni lapen PGR long le putha ke ni divaida class up si all political party lapen song ke toan hala song ke toan organization ke toan lapen ke intellectual ke toan tumpan ni pada nisya mai phalo karima to mas council je phasi PGR alam penan budi sore chope choilo lapen ganotin na me budi sore amethang jongjung wa ke thekana mukha ke thekere tuman da me lang tum song gitu anda me budi sore chope choi la soteng bensi ke raya bang la puino je dak ni mada theng thiblo je PGR bang ke la ke supreme court order la si supreme court order teng ben PGR ke la ke eviction back sita PGR election pusita lada bangke Langkaijan Judu Koloni Khan Bosti ka election asan kali Langkaijan Judu Koloni Khan Bosti ka election ge hoda bangke aphai kompik aton kombo dono amasi holada ke etum police tami requisition apilo pa suri thom pon sita etum nake jokchit unchit lo success chit jeta Judu Koloni lo bangke bang suri ke thom CRPF lapen battalion lapen ke Assam Police lapen ke Forest Department Pangrum Pepen netum ada election kita mutke secretary Mukur Gathar panta harlong pen wana lapen ke ada kursi pan khototia kursi pan ke apu barbang lata ke roilo nang tum social media long bakla suthi lasi lada ke aphai bang yoda ke haroga thong da play adon da faro thong da play sta non daga bangke adon lapen ke aphai ke suri kep suse lasi suri ke bangu ban kiplung nai bangke niliang sita pulo lake kachelle makam kali romro ki ju elamali lake it is not matter of jokes kujni alesi lake je iltum Assam government apane tumpe apran ke chinki nang na ethe law and order el tumari te ngabi Assam government ari te situ hala tum force na itu nang la nang pipen kroilo posila te election laben ke bang suri thom pli police CRPF leke lalaki unji gani lada bang ke penana force na kom lasi lake apornanji lasi wala sota penana kese pen chenglo la penang tong ki matana pa video la de technology pin jana do bang ta wala ta na ningjelo chiklo jon ni uni de ta hai sita election na ko election me ko ke a process assemble apani liya tham no BGR के लाके ता declare के British अब 1933 निकाल से declare लापेन के गैजेट नोटिफिकेशन के 1946 होला दा के निलगे महंगा थे ला लापेन के लद्दाख असम ग्रीजन लैंड माने BGR एक पासो 1954 टेंग बेंस एमनुन पो सो बांग के कचे क्रोय के लाके 1954 along si laso gazette notification klang lo laso hud banke Assam grazing regulation ega ting ban si endun po laso hud banke lake CM ke lake ho se forcing terang fasa CM lapen ke chairman Kargala Termas Councilor disi lake CS bus la tumsi ala so ko assessor long cheperai lo laso cheperai ting penala ja Assam laso grazing land aega ting ban CM lasiniliang sida pulang hala so mai hota je lake aporeng le penke itum karbe autonomous council penke order pe na pipo lasoni lelam char ting men order piklang el
la penke la so order te penke la dak SOP bonai nangi SOP mane guideline bonai nangi la so guideline ka bonai ke la ke apor nangi la ke amsini ini ke chokye penang sita ni clear than de Karbilang Autonomous Council long ke la dak ke hanga document sabi nonan david la si la so British awat kibikan alen sa documents an ke la ke isi ke Norris ke la dak ke Shillong lo isi ban ke la ke Dehradun lo tu lasi Shillong long tan nitum lahaya documents ka per dia pan nitum toya lo alnesin nitum lahaya ka survey arong dia bangke laki nitum lada ke Google Map panos kian lada bangke lada original document bangke nonanda Karbilang Autonomous Council non pukali laki aprang 1951 pen ba 1951 aprang council awepin independent long le aprang document nonanda dakal ga abiden lasi la sohormu te rinang lang la penke biara phi lada gitum la sab biara document do ai api la penke Supreme Court order lo la sote pen itu ma biara ma ke la ke thangli pek ko la khanguni lo la ke thangli je ka thangli ji puta men la ke iningi pung iningi che ka mali matin nili waidak parsa pen da pachin la Karbiang lo ra tuman la ke aron re pen ke do biara long le ke thangli sida itu SOP to nai Buliram terang di poson sila dake sia sel tianang po. Aponang ko ni. La sila so sel bang takar Karbilang Autonomous Council pen tiaren. Order pielo lata. La pen ke silong la hai documents ka pangnum lam ji panta ka pen na Karbilang Autonomous Council pen hukum pielo. La pen ke kana nama ka survey. Ka survey da mi ka fulni circle la pen dokam circle ra pielo. Sida la hai piera pista da il tuma banke il tuma rideng apa. Jadi itu lah soal lela dokumen sebagai bicara dokumen sebagai itu menunggu. Lasi lason inut baini dharna dopo lada kapan ke je Karbiang long monsam kape do thuye pat. Ta monsam ko mane suluk sudah monsam kapa be ye pat suluk sudah kape do thuye pat si inut baini asong tum iklem ni thang asong men pe inut baini tum ke thekeri ka cekrong tum bethani jong le ke long ye pat lasi la so bang claim nang ele tum nama thalo ye autonomous state movement 1986 pe tum claim lo ye tum claim pik lo employment pe tum claim lo kichi gi jang nda to lo bang phalo thop da so se aba ke am struggle kori lo mane ke je itum ke hele ke out ka chi song men se autonomous state bang chi political power come from barrel of dagar autonomous state gandhi from the hele out bang chi lasi UPDS can be ke kipiap tanang klang Elia songod la ben ke ko UPDS nang splang lo song trok atum helikot militem sundanang kang sita penan la sopil thei pen ka chekak nang na do lo charchi malong atai be pin pe bang tikere si la sopil thei pen ti onang lo la ke alang tum ke ponang ke porma ok chun prantum jongjung ka chopong ajo ini pen si ilitum la sopil thei pen kim on do piklo 100 hours 200 hours phone call kulilo 15 days phone dolo 7 days phone call kurilo 10 days phone call kurilo la pende de along pende pass me ke kai pen chenglo dolong me kai pen chenglo office me kai la da jaka so da pen hota me that 56 crore Karbiang long property kai no Karbiang long property ke damna Karbiang long asset lo ke Karbiang long asset school ahe me kai pen chenglo community hall me kai pen chenglo la pen dolong me kai pen chenglok office me kai pen chenglok bus me ke kai pen chenglok Karbiang long a property ba ke lo la si la haya history ta itum theklong kichi ke jaga to piklo rahor sinal son ta me hempre ka men si la sopil theben ke tamnang sida pinyani ta hempre nanda long dela ta hempre ke hang ni ke da pulo ing ton nang ni hempre long le tik itum sang ni hempre ka hang bom nang ji la pen development akaya akama saya yang deng tum claim bom nanti PGR deng tonte pulgan ini ing tonte claim beti sera lasom je inut bahine tum mithal jongjunga le kilong ya phansi councilor dharna nai claim yang ni sita clearly jipu jeda Karbilang Autonomous Council pen PGR ke state government ang support unde pulongte law and order itu manang support unde pulongte ditumke ke claim unila ani sita ni licel nonalam gali lake ani siata nili meeting long na niji lasi bijar ke claim na ya online pe kedo claim nili to ani sita nili waida klasa pen pachil ke khan busti
judo koloni la pen ke hola lahorian lo nange do tu narone pada ke apai ko mo ajum ko mo adon ko mo pose itungge je so to manang ni pin pen jingwai jing sai se pin pen budi suri choki choi che pin pen kar benglo to numas council mate tin kar benglo pen lem dia te daga bangke il tu mange kaching wai nang hang ko ke adon na dopi apai dopi la pen ke abang fuda dopi lasi laki men li kathang li dia hom pen itu ladak ting wai cisa claim step by step claim lagi lasi nilikan diang long rat tu mangke chuni dia bagi social media non penana tum tok topic pi nililango social media lasi social media lahai ke tok thap lahai IT e ka ting pen misuse tu mangke nili case pipo kapine bi ban sikang nang ipan di buri etela ke aron repen lason misuse kori belum te la ke social media long tamina tu ki pitap ki pipru je ladak alang tum inur bahini la social media lo ke ther lai da ni tu thek long Facebook la be Instagram long lai ke ther social media long ta lai thek long la sila IT ka teng pen la so teng a role no teng pen yes ki pia phatsi ni da siklo etini li claim li pupe claim ji ko la ke sarthi bang cholong le pen bijer long le pa la da ke pangui dang ni sarthi bang cholong le ta claim po jita le tum requisition kilo police na lasi election api nang pipo busi non ke nang pipi state government kali central government kali along a peg state anda min non bang ke election or ke la bang ke kai eviction assign den ke claim kli busi alang tumpang dak pon lasi nilina to media hoi pen ka chuning ria bang ke lason itum ke kom hak ti jum hak akar bi tum yong si itum long si kai ke ta ka chi putot kai ke ta itum mong yong si kai ke ta la hai mane ili tumang bong si kachijong tap kachijong pru kachisorsa tap blok de lake ili tumbang ke papran nude nili puji abake wala dan non inul bahine tum ton pru chon akapre ke pupe non ke karbiango intellectual teman ke nije je song ke tuan da chinge la pen la so pijiar la so ke claim back asayang ding claim ke la dat professor harna ke to la pen procession ke to la pen memorandum ki pidam da kirunia long procession ke to laben di pulang dharna gitu nilipan memorandum na pi dongka sarkul philo memorandum pi laben areng ke sobe hola tum mangke ni tum chinki je than pensi kaita pon ni non ni phai krisi alang tum official ni tum hang alang tum official hang agency laben ke KNC laben KSA Jamson dimung tum group anili official baji krisi ni jembaralo lahai kosons ka pichunjima la PGR pen chenglok la pen ke autonomous serum abungben pen chenglok kosong si hemprek pen chenglok api cundima lahai putak ta alak tum memorandum nang piatek pen itu kosong si kacing bai cing saima karena autonomous council long ini official leta lang don pajit jingki je than men sidara kamla cundima nar juje pin pen council lo council thing no tharna ke to Philippine ale tuima pini mun living example Manipur lo jadi Manipuri pen la pen kukietung maite pen kukietung macam hong pin anang samsel ang ikan si parer 1,000 crores ne ada ke loss muni da pai ke chi suri sita sose nanang samuni la dong inu bani tum kirima lason abang ke ni claim karbiang long monsanto lo pronte ka chik thura sang ding tu kechok til tu platform do chupekeng na hala so chupekeng na bini pulang te alam tu ni tu man clear vision man arjuno akola sarthi bangcho sopo la pen ke sarthi bangcho ala hemson ko di amun pi ala biren bangcho pen maluki ti sopi ala tu menge ye me chengki woilo jethan woilo se ni tum ke son force available po la se election na pc claim po o chok sar na do election na pile claim na choklo hala tum ke along le bino me po tum ben ke karjro to nomas council ye momor sing ti so ke ai bang sida hola komane political jongjunga le ke NGF tum ben ke da dharna nang doi council lo BJR along le aputha la si ni to ti ke bang ke la son council lo jingwai pin pe lam sam ben jingwai pin alang tum ke ther ke ha pe la son si ke claim asang ding claim mom lo pulong te la ba ke ni like la ba ke ni like
là so sai đeng bang ke claim long jing mai nang jing sai na jing ki je than na là so sai đeng ke choki aku ke jing ki je than men se choki autonomous state ni diplomat itu minuan MP 700 plus MP do Lok Sabha Rajya Sabha pala Lok Sabha Rajya Sabha pangun pet 700 plus MP la sila la so autonomous state bill ponji te cabinet decision NNG cabinet decision and as president of India bang ke sen pinang la si speaker bang ke business of lease long thapon po business of lease long thapon po Lok Sabha long debate po debate pe la pie bang ke Lok Sabha long ke autonomous state bill bang pass po he dake ruling government kumsi cabinet ate pen governor president of India isen ki pe teng si bill ke pon ke pass back po Lok Sabha pass date benefit ko Rajya Sabha pass nangla Rajya Sabha pass date benefit si Lok Sabha Rajya Sabha pass date basi ile dunda article 244 ke no India na constitution long do se ta lata bange lake political decision lake nili mithange lake nili ke supreme court long case pi polo autonomous state putha Supreme Court long case pi na ye constitution long do ko puka apone people to autonomous state long de ke amasi hoda top 5 Supreme Court aloya pasi jingki si karbi bona ameneja apansi cesong kathar pasi appointment yan lo peon si beta ini kacing kita ala jaka fees 2,50,000 ata draft pen pina pc 5 lakhs pen jingki lo api bange lake political decision ete constitution no ketok do maybe tu la bange must be pukali la sing must be pukali lake maybe puchana maybe pulong da lake political decision is the final decision lasi inut banyak tum political alle ke ong ye pak ani seta ninginge je paragraph 2 ben sub paragraph 7 paragraph 2 ben sub paragraph 7 paragraph 2 ben sub paragraph 7 ala je council song claim council song ke lata ke laso separate electoral rules ke tiap je William se waida transfer pachini lo Council ni tu langsung PIL kes IPT imper. Ni tu a committee saying lo. A committee chairman ke Mohor Singh team. A committee member secretary ke Alvin Teron lo. Dake Dr. Jointurong Pipen Chenglo, Dr. Mansing Long Pipen Chenglo, Dr. Dharam Singh Teron Pen Chenglo, Dr. Robinson Teron University di Fucampus a professor lo ni kalilo. La pen ke ala Bernard Rong Phar Pen Chenglo, Nobin Terang Pen Chenglo ex principal Sarthi rong hi pen cheng lo hi arong cheboye lo hidina rong pi alang rumsia committee saying si ne latung saying si latung jingwai lo jalo uten to depan hek do book nang submit lo la soteng mit isi resolution en lo isi date pen ke ko ni session long pass lo session long chepare date pen apike governor long pathai de governor mang article 164 ate pen je council of minister addition si ne ke claim ji ere bitung ke governor ke lake autonomous council ya guardian chana governor ban hukum ki piu na bangke lake state government lasi oda hill serialong alopili damno hala so minister bang sumrong hang ke hailo along dami file nang li lo kusitang nili sumrong hang ke hai pada tuning li lang lo so la so pon nang approve de noti nil tung beda lo so Mohor Singh ti sona na candidate lo la pen ke ko em lo la pen ke ko Lumsing Teron Richard Tokbi Kacirong pipi baido itum damlo jenang approve no approve as per ECD shop and issue accordingly bullet nang tok no governor banpu bang claim ke deke ame thanga chat mit no rotom terang la pen ke hola litsong unda dol ke semua hang lo chingwai ke ni hola LR kan commissioner ban pothai da law department ban pothai da VPN itu manai koi kilo itum ke PIL ke sipete itum claim lo lage lasi lason council sor claim pledet tuliram long hang claim pledet laso karbiang long rat pan papang hunang ni 1986 a movement asono ke ni kai ja puel repeat nang nelo karbi yang nang mong sikai chok ke te ke hang ni karbiang long pan si hempre ke hang karbiang khai pan si ke hang kalima datnya karbi pan si ke hang ki karbiang long rat pan si ke hang engke karbi yang sikai chok ke te karbi yang sikai boycott karbi yang si hemrit ke free Karbi jangan sih kayak cocok aja apran kita nang dulu lah sopil ke. Nidum karbi lo cari song, nidum kan claim rapper. Mohor Singh disok kayak lagi karbi lo cari song, inglong po presiden lo. Bobon sondro long hang lagi general secretary lo. Kon rong pi dire rong pi.
Surya Jam Central Committee tum akering nama si kalau sorge apran yang jatuh. Karbijan kan lata. Lasi 1986 ka son ayam break yang tum repeat nang nilo pun ini kayak apa? Ayam break ka itu hanya development kam nak claim na. Ayam break yang kule cikutora kule ayam break pen ke laso ayam break yang pen ke political ali yang nang nilo. Nilinan tu media hoi pen sekarang ni lo autonomous state abu. Ke long dia pan pen ke na tum ke joga political party tame lake laso bang ke laso ali bang ju enang ne hempre ka men pen ke ni pan butang jog lo punang ne lo sedani lipu era son si hempre ka ili tum hang bom na diplomat kam da klem bom na tapi tim kan benglong ta hempre ke hang bom ji sida hempre ke hang pen ni tum ke insam jin me sang ji insam jin me sang ji ka cho bhong me chaurum pen li hele kaman pen kali kacing ki ke cethan convince pen si hemprek ta pelong ji ako hemprek ke long le tik ni tum ting ga biang long ke sang si kap jingwai jing sai pen si kacing ki ke cethan pen si hemprek ta pelong ni la ben jara sayang deng ta me la bijar biar ne be jingki cethan pen si pachun nang ji kacho bong ga juri pen kali la sinang tum media hoi pen ilina chuning ri long la son asayang deng ke kar biang long arat ke doan ba chuning ri lo langsung sayang ding mana klaim kita nih itu monsan sih tuh nih monsan dulu belum dah kapre kacing curah sayang ding itu klaim ponok lanjut. Asa start itu lah macam itu start itu pangco along leke 7 March ni si eviction pop si iya mamar senti so halas so lasi muatan nih clear sana start itu pangco along leke ni fight shop si atumi patumi si eviction je pop si eviction pop eviction sedera join ni si pini cesong nak kop. Nah, interest ko pini mat karang ko. Na chili je serena ni eviction po pulon itung police requisition nang ki. Ada kat thalai dapat. Police requisition SP pan itung constable kielo. Ta pieta police nang pinung deda lagi election dokok election office ni itung nang pi. Musi itu. La si election deda itung thalai le. Choklo. La pini